برز اسماعیل جمتا از دست پی بکم تو الباجار حسکه دمینی ام دخوازن داوین آگاهی لسر تاخا گویران شر و پفچونان دانوستاندن نافبرا قصد و داعش ده گشتن چه آسته نهار روش بگشتی لحسکه چیه؟ استلاف کارمند و تماشاوان آرکر دم براستی اف ایرو روژا ششایی اف بویر بردوامه آنا كليكا آنا از دشتغل آخفن بلافر هاي بيمانا ناف دولتي دنجي وان بخورتيتي لسر باجيرن ودومان ودخان هيج آلي زندانا ويراند خوياي ديارك اف حر دمك قصدي او راقهاندني ويد بيجي ما بربداوي ويد آنية و لي خوياي هنا حتى فيكيليك زندان بن كنترولا او چكداري داعشي اترور دي. بله باش يعني شو باندنا وا برز اسماعيل صدم چیه حتى نهار روش نهاتيا كنترول كرن افشر و پفچون بردوامن براستي خوياي روش آلوز او كسي داعش دهندري زندان ده خوياي رها انجي كسي سيفيلين قصدي لجموان هنا آلية دند خوياي اف وتشك جي هبن وتشكني بقول خوياي دهندري زندان جي ده وهبن كسي ايجل دور التاخي دورة زنداني او كسيج هاتنج درفة او ايج جوي زنداني دركتن خوياي دوان مالي اي سفيلا دني فروش نلقورج انه تشنحب رافياني ووضع دبن كنترول نقد بجم روش بر خرابه او مترسيا برمزن انه الجور اقاهيه يقدر دكبين قال لك جوان كسي 11 ترور دركتن رافيان وكتن ناف مالي سيفيلا د ناف طاقات براستي افجي جي مترسيك بر مزنه واف فرسك مزنجي دي انه شلو اف زندانايا ام زنترين كسي داعشي ترور تيدي جود باجارة كي دي ناف كسي سيفيل دي ناف طاقات دي افجي براستي اف جي مخابنيه وإيرو ملتي ما بتايبت ملتي كردستان سوري قربانية فيتشيداتين تقول كو روش قالك خرابة تشتاكو تيرا غاندن روش جوي قالك آلوسترا حتى نها دانو ساندن بردوامن قالوا نافبرا قصد وتروسين داعش ده مخابن او راغاندنا دربا سيوي دفري جيدبه او جي راغاندنا اجس ستر تابعي قصدي و الي جري بيدن يعني او اگاهيه دردكبن او جي جوان دردكبن غور دي خويا كرن داعش حتى فيدقه او تشتي قدنا بين اوان وقصدي هنا حطناها نقيا يداوي وك ما مستوليد جو او اف روشا قتشيبويه واف ايريشا قتشيبويه اف نتيجه حالات زعيبونا ونا ارامبونا دبرا ما امتد وبتايبت وك روشا مي كرديج بل ولو ام وك انجمانا اجتماعي كرديج جي دم دور ده ام دبيجن اف دبري مد بن مترسيه دن عفرين وجريس بي وسريك يعني شو اف دبري ديجي دبري نقارا من النظام دكيجا روجي اوجي تيكرن جبروا تمي انا كسي بيجي دفي ام لفجارة كيتشيكن دفي قصدي وبيدي وريفبرياوي دفي لفجارة كيشقور تشيك دفي لمالا كردي فجارة وتشواسي انا كسي هول داي افزيدي بكي دسال تشيوي افدان وستندجي دمن مخابن او تم دوري في حالة هاني درن تمي بري خوددن حالة لشكري عسكري او انتكاسات جيتشي بيجي مخابن تميد بن سركفتن ايرو برو اف روشا امتيد نبس مترسيل للسر سديه وسر ايرو مترسيك مزن للسر كردستان سوريا هي سر جغرافيا كردستان سوريا هي مخابن سير بين ملتي ما ايروش دربي في ولاتيه
اف روش تکچونا روشه کیجان عالی سودمند ده و دبرجاوندیا کیجان عالیه ده اف تشتێک چێبووی ڕەوشامەی کوردستانە سووری بەتایبەتی ڕێڤەبەریا پێیە دێ و قەسە دێ دبەر بەرپرسیار ڕقمێک جبەر ئەو vê deverê kontrol dike قەسە دێ ئەنجومەنا نیشتمانی کوردی ئەو کرد وەک گرانتۆر لەسەر دانوستاندنê ê کوردی mixabin bi rola xwe re nebû ebeden îro birô bêtirê kesê leşkerê di nav qesedê de em nas dikin bêtirê wan ji dervî devera me ne gelek ji wan ev kesê evê Daeş bûn ew berdan û îro vegeriyane lê leşkerê roj ê got berevanî di hemberî xaka Kurdistanê û berî terora Daeş li herêma Kurdistanê kiriye mixabin ew kesana ew çênabe bê berevaniyê ber welatê xwe dike. مامۆستا اسماعیل نەتەوەنیا گرتی دەبێژە و زێدەتری 45,000 کەس ji taxa گوێران و derdora wê derbeder bûne û berê xwedanê cihên ewle sînaroya deverê çi ye ev şer û pevçûn heta kengî wê berdewam bin hûn çawa hûn çi pêşbînî dikin براستی کەسێک ji malê xwe derketin pirin yani taxa gweran û zuhur û dora wê tev derketin xerabî gelek çêbû zangoya hesekê giş hat demirandin malê sivîla gelek çûn ev rewş wê berdewam be ev jî berpirsiyariya reqemyek a qesedê ew vê deverê kontrol dike wek çawa deverê Efrîn û serê Kanî û Girêspî çû ew cizekî mezin ji berpirsiyariya wê raciyê îro li vê deverê jî wayê adin Amerîka jî a ev dever cê nifûzê wê yê yani ev Daeş çima wê di nav kesê sivîl de be ev rewş wê berdewam bi xuyayê heta got da ew teqataatê bercewendiyê dewletê ê bandor ser rewşa Sûrî negên hevdû û ew beryarê navdewletî bi rewşa Sûrî zû çareser nebin wê ev rewş berdewam be û wê Daeş û mecmuatê ê teror ji xeynî Daişê ew ê bêtir çalak bibin ji ber ew dibînin wextê qelsbûna û ne ceddiyeta civaka navdewletî hey wê ev tişt berdewam bi lê ême wek di rewşa me de duwarê êmey Kurdî de bi rastî rewşa me pir xerab e û ev wek mamosta Welîd got ev zêdeyî 2 sala ev danûstandinê me de me destpêkê de wek hêvîkê li cem milletê me û Amerîka derbasî ser xetê bûyî wek girantor belkî gekaribe hinkî wan vegerîne mala Kurdî lê mixabin xuyayê pir zehmet